Për mua pashkët janë një mundësi për të dashur veten dhe papërshtatshmërinë time. Është forcë për të përballuar dilemën e ekzistencës time, mundësia për të falur, për të hapur çdo herë një kapitull të ri në jetën time. Të mësoj të fal e të dhuroj, përderisa dhe jeta ime është dhuratë. A mí la Pascua me recuerda al sacrificio de Jesús en la cruz. Pero también nos recuerda la maravilla de la resurrección. Y nos hace más fuertes como cristianos. ¡Felices Pascua de Resurrección para todos! Y para mí la Pascua es una celebración para recordar el sacrificio que hizo Dios Hijo por nosotros. Yo lo celebro renunciando a algo que me cuesta dejar para así hacer valer un poquito el sacrificio que hizo Dios Hijo por nosotros. Y nada, un saludo. Bonne fête de Pâques à tous! En Côte d'Ivoire, la fête de Pâques est un moment de retrouvailles, un moment de réjouissance, un moment où tous les problèmes sont résolus et toutes les grandes décisions inhérentes à la famille sont prises en vue de l'évolution de la famille. C'est un moment où tout meurt et ressuscite avec le Christ. Merci! Kia ora, happy Easter. This year I'm trying to connect more with the environment and be there for other people. المسيح قام، حقا قام. عيد الفصح هو كل شيء، هو كمان الفرصة لنبلش من جديد ويكون عنا أمل ورجاء كبير. كل عام وانتم بخير، فصح مجيد. ဒီဝါသွင်းကာလကတကယ်တခင်ယေရှုဒုက္ခဆရာခံနေတဲ့ဝါသွင်းကာလမှာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့လည်းထပ်တူထပ်မြတ်ခံစားရတယ်။အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ဝမ်းနေတဲ့သူ့ပေမဲ့လည်းဖခင်သခင်ရဲ့ရှင်ပြထမြောက်တဲ့နေ့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလည်းဒီဖခင်သခင်ရဲ့ရှင်ပြထမြောက်ခြင်းပွဲတော်မှာပါဝင်နိုင်မယ်တက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Che questa Pasqua sia proprio un rinnovamento di tutti noi, che possiamo proprio anche in questo periodo così difficile, anche di pandemia, che possiamo sentire che in questa Pasqua possiamo passare dalla morte alla vita, dal buio alla luce. E mi veniva proprio pensare che è quello che vogliamo dare alle persone attorno a noi, dovunque siamo nel mondo, un po' di speranza, un po' di luce, un po' di gioia in questi prossimi giorni, e perché anche che sia questo risorto dalla morte che cammina con noi, e così non ci sarà sera, perché Lui è in mezzo a noi e ci sarà sempre la luce. Allora buona Pasqua a tutti, per quelli che la celebrano adesso e per quelli che la celebreranno dopo. Tantissimi auguri, siamo con voi e salutate tutti in tutti i continenti.